It-tlieta Hamrun Spartans se jkunu qed jilagħbu kontra t-tim ta' Dynamo Kiev fit-tieni round ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Champions League. Dan wara li t-tim Malti l-ġimgħa li għaddiet rebaħ kontra t-tim ta' FK Zalgiris wara loti tal-penalties. Fil-fatt wara li Zalgiris kienu rebħu l-ewwel leg 2-0 fil-Litwanja, il-Ħamruniżi rispondew bi skor simili favorihom u kif il-120 minuta ma kinux biżżejjed kellha tkun maratona ta' 28 penalties li ddeċidiet il-konfront. Biex bekk l-Spartans diġà għamlu l-istorja kif sar l-ewwel tim Malti li laħaq it-tieni round ta' kwalifikazzjoni ta' Champions League taħt il-format il-ġdid. Fil-passat klabs Maltin oħra nexxilhom jinnegozjaw li lin mill-ewwel round tal-kwalifikazzjoni ta' Champions League li ntlab taħt format differenti. Lejliet din il-partita żewġ timijiet għamlu konferenza tal-aħbarijiet separati. Min-naħa ta' Hamrun Spartans tkellem il-coach Giacomo Modica u d-difensur ċentrali Ognjen Belicic. Modica kien mistoqsi fuq il-konfronti bes li għandu qudiemu tim kontra ir-rebbieħa tal-Premier League Ukren kif ukoll tim li kompeta fil-UEFA Europa League l-istaġuni li għadda. Fil-waqt li qal li hemm differenza fil-kwalità l-coach Taljan qal li jemmen fit-tim tiegħu u fil-lob li jilgħab it-tim tiegħu. Con la serenità che deve contraddistinguere una squadra che sa che ha fatto una cosa bella la settimana scorsa, ma che per renderla bellissima dobbiamo lavorare ed essere ancora più pronti di quanto lo siamo stati già con il Zalgiris. Quindi dunque noi dobbiamo essere pronti alla lotta da campo, alla guerra da campo, alla sofferenza da campo, perché se andiamo con loro solo a livello qualitativo penso che non abbiamo scampo. Hamrun Spartans se jilagħbu kontra Dynamo Kiev it-tlieta fit-Tony Bedzina Stadium fraħal ġdid. Intant iż-żewġ timijiet skoprew l-avversarji potenzjali tagħhom fiż-żewġ kompetizzjonijiet tal-UEFA jekk jirbħu dan il-konfront jew ma' FC Pafos ta' Ċipru jew lil Maccabi Tel Aviv tal-Iżrael fit-tielet round ta' kwalifikazzjoni. Dan fil-waqt li t-tim Tellif se jkomplu il-vjaġġ Ewropew tagħhom fil-UEFA Europa League u se jaffaċċjaw lil xulxin fit-tielet round ta' kwalifikazzjoni.